It's popping, what's popping guys, nizere ko meze fresh, nizere ko meze neza. It's your boy Professor Y. Ahangaha ndi nicaye muri stade AMAHORO, of course, hejuru cyane hari ahagenewe abanyamakuru cyangwa se ahagenewe itangazamakuru muri rusange. Ni ku gihande cy'abave, of course, aho basha kwitegereza stade neza. Urakubona ko ubwitabire bwatangiye kugenda bwiyongera hano muri stade. Hanyuma ikindi nanone ni igikorwa cyo gufungura stade AMAHORO, aho kwa Perezida wa Repubulika aza kuba afungura ku mugaragaro iyi stade AMAHORO nyuma yo kuvugururwa. Hanyuma kwinjira ntabwo birenze, abantu bari kwinjira for free cyangwa se ku buntu, of course. Hanyuma umutekano wakajijwe nayo kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Gahunda ari yayindi yuko dukomeza kuzirikana ko tariki 15 ari uguhitamo neza, tugatora neza, kugira ngo turusheho kugenda tubona n'ibindi byiza uko ibihe bigenda bitera imbere umunsi ku munsi muri rusange. So hanyuma ikindi nakubwira cyo nuko abitabiriye cyangwa se abaje kureba uyu muhango wo gufungura stade AMAHORO ku mugaragaro, turi bubashe gukurikirana none umukino ugiye guhuza ikipe ya APR FC ndetse na Police FC, kugira ngo nyine turusheho kuryoherwa n'iri taha ku mugaragaro rya stade AMAHORO muri rusange. So ndagenda nkugezaho updates zigiye zitandukanye hano kuri stade AMAHORO. Meze fresh, meze neza, kandi ndakeka ko namwe mumeze neza. Cyo boy Professor Y. Hala.